Fact check mizo channel Khirh tu te in zawa in se bai fek ule tun chung video chu Bollywood Milarte Natna chung chang ani dona atop thlenga minlo thli sakturin le kan video minlo like saka kan channel minlo subscribe sakturin kan somnon le chawat se u MANISHA KOIRALA kumsang khazakwa somkwa le sangni board chawa actress Larber Paul MANISHA KOIRALA chang hian bulin chandon ta yila ani hi Nepali ni in movie lar taktaka alo changnwal to a tuna chuan kumsam nga le pakhat lai upa ani to na chungin alamel chhavur reng mayani kumsang ni le som pahni November thla khan MANISHA hian ovarian cancer anei mu chwa ania stage lilai alo ni to man nge hemi kumvek hian new year ka treatment la tura kalpui ngalani a doctor de chuan adam chwale theina chance hi za a som pasari vel chia ni inan soibok hun engemoti chunga re nuwa kumsang ni le som pathum khan vanei thak takin a treatment lak tur angte ala zawa ti chuan India ron let le in hemi nu hian in social na anei to lo thu soyani SAIF Ali Khan actress Sharmila Tagore le cricketer Mansoor Ali Khan te fapa Indian actor la SAIF Ali Khan Kareena Kapoor pasal ni bok hi tuna kumsam nga le pakhat lai upa ani to a acting alu chilna arei to mai pialama tun kuma po hian movie thar aron nei don ni inan soya offense te an phur to hle engpo ni se SAIF Ali Khan nadna hi myocardial infarctions ti ania hei hi heart attack disease ti pon soi chinani kumsang ni le pasari khan he nadna hiron lang chhuakin man motaka hospital panpui aloni to a myocardial infarctions hi ti dam thailo natna kanti angchi kha ania en kolna chatak pe kan ni lo phei chuwa natna hlom takle thina hial thlen thut thei ani heiba ka hian obsessive compulsive disorder anei ti po mu chwa ania he natna ina thlen chu thil pakhatangai tuana sena satlu tuka wanga mi je in thak thut kanti angchi kha ani Shah Rukh Khan adodlemi hi chu natna kanti turang chi chuani chia lo mai theya amaro chu kan handa tel shap thowa achan chu Shah Rukh Khan hian tuna adin munron thleng tur hian thil tam tak alo paltlang to baka a career wang hian voitam surgery alo nei to a kumsang khajakwa somkwa a darti movie an shoot lain anak ro pathumatlia wangin du angina hun taka a movie an shoot zo theilova anu kumsang khajakwa somkwa le palia ti chwa koila movie apo khan a khup veilama tina ta wangin sin chen khata po a khup tom sakin shooting zo vela en kol ngal char ani bok tin kumsang ni le pakhata ti chwa shakti movie an shoot lai po khan anu atina ta wangin anu kumni chung UK a zaitura shwai ania kumsang ni le som pathum po khan adara tina ta wangin Mumbai hospital a zayan ni le a helo po voitam tak shooting an nei lain a in hliam no to china Shadanin kumsom ni le panga chungin voiriat lai zai alo tok to ani ome HRITHIK ROSHAN hian kuzung chang som pakhat lai nei pialama chronic subdural hematoma natna aneya hei hi stroke continent khan ain ang deuh renga luna emo hanchong chwa theilo thut le thil mu fia theitlat lo na te thlengin a thlen theya amai ro chu ti dam thei ani thung Bollywood star HRITHIK ROSHAN po hian thlani zet henat na awanga tor hnuwa Mumbai damdo ina brain surgery neyin hemi hnu hi chuan in social na engma anei talawani tin akuzung chang som pakhat na hi a debut hma chang to in pai alo tum to china amai ro chu anu in a phaltat lawani ome awan nei na anga yin zapui lo turle a englai ma ti danglam lo turin a fui zok china ni SONAM KAPOOR kumsom thum le parukmi SONAM KAPOOR movie hit taktaka kan lo mu fo chin actress pialama model ni bokpo hi natnai natlak buak ma ve khop mai atlerol chhuatir kumsom pasari mi vel kani laia chang to in type 1 diabetes zunthum natna anei to a aduang thil po ei thelovin a diet control sakchar charania tunthleng hian eile ina film khurin shisel taka om atuma treatment po alala mek selani Type 1 diabetes hi atlang puyin kumsom ni hnuai lamte hian an veidu tlang puya taksa a har satna ti shan chan athlen theya wangin mani invong tak ni lo chuan a hlo omin kumno pangte a po thina hial a thlen theyani SALMAN Khan trigeminal neuralgia facial nerve disorder kan ti bok hi kumsang ni le pasari khan SALMAN Khan hian nei ti hmu chwa ania hinan na hian maya ti senin thakle na na sataka siamin lan chwa hun bik po anei lova
anat na azwal tak tak phei chuan mani inti nat sak na hial te a thlen theia hei wang hian suicide disease antibok trigeminal neuralgia nat na shim hi chu chutin hla te lwal oma se soita kangin aveiten mani inti nat sak na an nei na sa chin ema hinat na awang hian mani le mani inti hlumpo an omnok to bok anat na mu chu ani hnu hian SALMAN khan hi surgery nei turin US panpui ani a tidam thei ani lo na in ama ai chuan zia to takani ati Rajinikanth Indian movie robot kha in she cheu nge yanga khata changtupa Rajinikanth kha tuna kumsum sari laya upa ani to a chuti chung chuan kumtin deuh tho movie thairon nein tuna po hian movie thar tur an boy pui le mek ni ye shiatani ani po hi shisel mel takin langma se akumte ala upa to bok nen voitam tak damdo ina lu pui chin ania ni kumpo khan hun inga moti chung damdo ina admit alo ni to a hemi ma kumsang ni le som pakhata khan ICU wa hun rei tak chung en kol ni in Singapore te panpui ani a anat na hi allergic bronchitis le viral fever ni in treatment eng emo alala mek selani heti chunga film ala changchar char thei hi amakin angai san omzwal pha hle bok Sonali Bandre Atoberatan chuan Sonali Bandre heipo hi kumsang khajakwa somkwa le pakwa chawalar mel chabok si kha ania vandwai thak takin kumsang ni le sompariat khan a cancer ti mu chwa ania amangai pon a Instagram account ta teron post sin amangai saktu te chunga lom thu soina te anei pa bok asoidanin a cancer ti mu chwa ani khan apasal nen anin hawboi chiam pha nge a apasalin US kalpuya tumlayin ani eroin arama nge treatment lak adu vetlat pok sinen atopa apasal thuzomin US an pantange ani US a tharuk chung treatment alak nuin India a anron kirle a treatment lapa zelin kumsang nile sompakwa apo Harper's Bazaar magazine ten cover atan anron manga amel po achat ngayin ala chareng mai Ole khatichin kha Bollywood Milarte le andan na chungchang kan ti chhuat theite chu lo ni le phot sela like le subscribe khalo thei hin lo sham ula intan yaw liaw thungai nom le bengwar thak tak te kan lo ti chuak sel don nia